Greetings from Alexandria on Egypt's Mediterranean coast. Group B action as Madagascar take on Nigeria. It's hot here today, 30 degrees, but the game kicks off at 6 p.m. local time. It is a gift goal. Lailana. Not mention Harry puts it away. Liam Balogun. Marum tarafanina teko Tuanga kuma fibeki zilo son farnya ngambo Gasy kara do fande tangana Ananda chabarea on fare na ngambo wani Tuanga tika ni tika beki mandese Kada tombanina fani tiki uchirese Aumbize chitinzare Ekipan gas uluma fibe Maria itimenti manesi Alefa, tuizu alefa Atangano ntanga na karun senga alefa barea Angova tantaran gas mbo fantadaza fatiga mbo mafia Tuana kuzati sanzak zemdunga mna refriat ya Zembola makanare, artimenti makanare Atop ze fara zema tuk fatis marisia nare Zembola makanare, artimenti makanare Atop ze fara zema tuk fatis marisia nare Allo Futi bale je timele, fanje ke fane nanga na piari Tutek sari mange kine mari Ela ne lek sapu, asa to tomne amanapu Amya ti, karati ti, sis tangati aratu Alefa no barea, changana za tomi sitavela Samanua mazatu sanzatu, iseta kandu mandu bakarato Malagasy mama na talenta, jouera fulenta Ngahe, barea, the champion, identica Malagasy Vaji barea aleva ne mwara Hulu japa tofanga mutanga Rangers go the good away, Madagascar lead 2-0 and it's Andrea. Everything is going away at the barrier. Good fortune by the Super Eagles defense. Off the top of the wall. Right.